Ta-da-da-da-da. Mativana hoza faras malamulela ramthandra kahle mingisero mngana lona FM ravumbirhi siku ra lembe ra n'hweti leya mudyaxi lembe ra magidimbirhi makume mbirhi ntlhanu mina ni khalanga pet mathebula rin'wana risimato wa jimo wa xitlangwa maxingiritano wa chajana makunela wa ndandadzi kunjhani Afrika-Dzonga kwalonga yingisela xitichi lexi ri konga u khona yingisela ri la a Gauteng a Mpumalanga a North West kumbe ri kwahala ku nga na Sonia kwala nga yingisela munghana lona na FM ri ko hi ndlela yaleyo ha khensa swinene loko u hlawule xitichi lexi eka nhlekanelo nangona ku humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pet Mathebula hi famba swi nga fika le ka awara ya mbirhi nhlekanelo wa Xikwembu handle ka sweswo mingisero munghana lona na FM timhaka ti tele mi ta tsundzuka kwa vhiki leri nga hundza loko ni nga hoxisi vurhangeri byintshwa byi hlawuriwile eka bandla ra African National Congress ka xifundzatsongo xa Sekhukhune se a ni tivi ku xi le ku mi nyikeni xifaniso xa njhani loko swi ta ka timhaka ta vanhu lava nge le ku hlawuriweni ku le ku fambeni a ni ku famba xileti swa njhani hi ku vona ka n'wina hi ndlela yaleyo kasi ka hi tin'wana timhaka mingiseri ta va hi kha hi bula na vona va African National Congress sweswinyana ku nga ri khale hi 10 timinete ku pela awara ya n'wenhlekani lowu hi ta bula na vona hi twa ku va ri yini ngopfungopfu loko hi languta ku vavembe va nghena ku hela loko ka vhiki ku titsarisela ku sungula munduku se hi ta twa ku loko va kha va nghena va ta va kha va ku yini ngopfungopfu loko kha ku languteriwe ka ntshamo wolowo kambe ke namuntlha hi lava ku va hi bula la eka nongonoko Afrika wa vulavula hi xiboho lexi nga tekiwa hi khoto ya vumbiwa leyi nge ri loko yi teka xiboho yi ku vabohiwa va na lunghelo ra ku va na ti-laptop to kota ku va lulamisela swikambelo kumbe va kota ku hlaya kumbe va kota ku endla yini na yini le akhotsweni kambe ke xivutiso ku va leswaku loko ku ve va na lunghelo xana swi nga va swi vula yini hi tlhelo ra vatwisiwa ku vava van'wana va nge onge va bohiwa hi vo va tiphinaka ku tlula vatwisiwa ku vava se hi ta twa wehe ku u angula u ku yini kasi ya vumbirhi mhaka leyi lava ku angula hi yona i ku ku le ku hangalakeni ka ti-video la ka social media leyi ni vona ku nge ti yi le ku hi pfuneni swinene minkarhi ya ku tala tikomiti leti tele parlamente ti va ti ka ti ndla minjhekanjhekisano ku lulamisiwa swilo ku va vitana va vitana swiyenge swo hambanahambana ma vona ku fana na xikombiso komiti ya timhaka ta leti langutanaka ndzawulo ya timhaka ta tidyondzo ta la henhla na vuleteri yi vitane swikolo na tiyunivhesiti to hambanahambana hi laha hi nga kota ku vona ku van'wani va tin'wani ta tiyunivhesiti ti tsan'wa maAfrika-Dzonga ehenhleni ka vahlampfa ti tlhela ti nga landzeleli milawu leyi va ku yi langutiwini tin'wani tiyunivhesiti ti ndla ku ti-vice chancellor ti ze ti va ti-ancestor hileswaku munhu a va vice chancellor hi laha ku nga heriki ku ve nawu ri va fanele va va vice chancellor i fanele va kontsene 10 malembe kahle i 5 wa malembe loko a tirhe kahle mi n'wi ngetelela 5 ntsena swi helela kwalano kambe tiyunivhesiti tin'wana swa to swi tiveka ku na yin'wana yunivhesiti na yi tiva mina vice chancellor hi mpfhuka na ha ri muchudeni kwalaha ntlhe ni huma ni tlhe sweswi le ku tirhe hi ku a swo tshikiwa swi langutisiwa sweswo swi nga landzeleriwi se hi mhaka yin'wana ya kahle swinene leyi kumbexana hi nga lava ku twa matitwelo ya wena ne le ka yoho kambe leyi nga ni fika yi ni vava hi loko va ku munhu i thoriwile va ku i senior researcher ka masipala wa Mbombela manetwa ni senior researcher munhu yaloye a ri hana qualification ya after matric i va senior researcher yena loko a hlamusela phela mina a ni khani ala mina loko ni apply ku va PA se ivi va hetelela va ni nyika post ya senior researcher ni tlhela ni vilela ku a ni tirhi nchumu hi ku hina hi tibari hina hi yingiselaka ni vula ku senior researcher i nge swi koti ku researcher na hambi i ri na B degree loko i ndla honors hi ko va ku kombisaka ku va ku ndlela leswi va nge i introduction to research ivi se loko se ya va endla masters se yi kota ku va i sungula ku va i va munhu la nga tokota hi timhaka ta ku endla vulavisisi hi yo mhaka mi kuma ku vanhu vo hlupheka a swi tiveki ku
i vanhu vangani va nga kumeki mati ka masipala, i vanhu vangani va kumaka mati, a swi tiveki ku ti-senior researcher i lo pasa metiriki. Se swi lita ku ndzeni laha no tiva ku metiriki ya kho a yi pasise ku yini. Sweswiwani un'wana wa ku ni rhumela hungu la a ku un'wana masipala a Mpumalanga na wo wu le ku lavisisiweni hi msirhelelo wa vaaki endzhaku loko ku kumeke ku wu thole vanhu vambirhi ka tiposo va ri hana metiriki. Hi mhaka ya ku va na vudyelwani na timhaka ta tipolitiki ka masipala un'wana a Mpumalanga. Se i ta swi vona ku timhaka leti ta tipolitiki hi yo mhaka mi twa va banana hi switulu va endla yini, va ri ku laveni ka mintirho vana. Va swi tiva ku ni ta thoriwa na hambi ni ri hava phepha a swi nge he tirhi, i nga ri GNU yi le ku tiseni swin'wana, timhaka ta ti-portfolio committee ti le ku tirheni hi ku hi teka hi ndlela yaleyo. Se na yaleyo mhaka ni ta tsakela ku hi bula hi yona exikarhi ka hafu ku bila awara ya 12 ku fika kweli ka awara ya 1 nhlekani lowu wa Xikwembu. Nomboro i 0860 002543 kumbe mi kandziyisa rito ka 065 744 3911. Hi ndlela leyi hi ta va hi kota ku twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini ka mhaka leyi hi bulaka hi yona nhlekani lowu. Kambe hi sungula laha vhiki leri nga hundza i vhiki reri i vhiki reri a vhiki leri nga hundza vhiki leri loko ni nga hoxisi hi Musumbunuku ni bule na Sergeant Rikhotso wa maphorisa ya Mopani. Hi vulavula hi timhaka ta ku ku na nkulukumba wun'wani a nga voniwa nandzu wa ku timhaka ta ku va a hoxe xandla ka ku pfinyiwa ka yin'wana ntombi ka yan'wana ya masiku, kambe ongete a swa ha fambangi ku ya hi laha swi nga a swi languteriwe ha kona. Kambe yimani hi va vitana hi ku hi vo va nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa. Sergeant Rikhotso, Sergeant nhlekani yi mi amukerile ka Munghana Lonene. Nhlekani hi botphethe nhlekani le ka vayingiseri va Afrika wa vulavula. Kumbexani ka loyi a nga yingiselangi hi Musumbunuku a hi vulavula hi muhehliwa loyi a nga voniwa nandzu endzhaku loko a voniwa nandzu wa ku va a endle yini. Inkomo i voniwe nandzu endzhaku loko a ta va pfinye wa xisati wa malembe ya 19 hi vukhale le aka Nkurhi aka Tomu endzhaku loko ku ta va ku karhi ku tsemiwa lembe hi lembe leriya ra 2021 ku hetelele ku khomiwa yena miehleketeleriwa loyi nga na yena laha exitokisini. Nana wa yena i hetelele a baleka ku fikana na namuntlha na sweswi a nga si kumeka, kambe ku nga ri nandzu wo kumeka loyi ku pfinya ntsena ku tlhe ku tlhandlekana na nandzu wa ku va phanga va hlomile hikokwalaho ka ku va hetelele va chapisana na mihlekisano wa loyi wa xisati. So swi nga leswi miehleketeleriwa loyi a ri ku fambeni a khoto hambileswi a nga boxanga ku munghana wa yena i le kwihi, laha a ku languteriwe ku hi ti 30 ta April i fane a va a tikeretiwa xigwevo hi khoto ya regional kwala Kiyani. Se ivi hi leswi hina hi nga ta hi fika hi vulavula hi swoho ka siku rero loko mi tela. Se xivutiso i ku sweswi fambe njhani? Inkomo ntshamo lowa wa ku tikereta xigwevo a wu kotangi ku va u ya mahlweni botphethe. Swivangelo lexi nga endla ku u nga yi emahlweni khoto va kombise ku a va nga ri ready, kambe yena a fane a humelela a khoto. Kambe loko se a fika khoto jaha leri vutivi Climate Hlongwane o fika a ala ku yima a boxini a kombisa ku a nge yimi a boxini. Mi ta tsundzuka loko miehleketeleriwa humelela a khoto hambiloko ri ku a nga gweviwi i fanekele a byeriwa ku nandzu wa yena wu hundziseriwa emahlweni ku ya fikela rini swivangelo swihi kumbe swihi. Kambe yena lowu mbohi wa ilona loko a fika laha na yena kombisaka na yena a nga tiyimiselanga ku nandzu luwa wu nga kumbe a nga yima a nga tenga kumbe a tengisiwa hi ro siku rorero kumbe ku tikeretiwa xigwevo. Leswi nga endla ku khoto va hetelela va fikelela ka xiboho xa ku va hindzisela nandzu lowu aka ti 7 ku hi siku leriya swi vula ku a ku fanele ku endliwa leswi vitaniwaka i-presentencing, leswiya swa ku nkarhi wun'wani va social worker loko va endla profile ya munhu va ya tiva ku munhu loyi i muxaka wa njhani wa munhu. Swi vula khoto a yi fanele ku ti-social worker loko va hete sweswo ivi loko nkarhi wu pfumela a fanele a tikeretiwa xigwevo. Se migingiriko yaleyo hinkwayo a yi endliwangi hikokwalaho ka ku va yena a si halali ku nghena a boxini swi endle ku nandzu i na mfanelo yo ala ku hansi laha ku nghena. Vabohi va na timfanelo botphethe to tala swinene ti hlayini. Wa swi kota ku famba na yena muku ya ku tengela fika laha ku ni pandza hi nhloko ene yena tanihi maphorisa hi hava reason yo hi ku tenga i ya mahlweni ku hava kumi ku a yi pandi hi ku swi tiwa hi vadokodela, kambe khoto hi yoho yi nga na matimba yo va yi teka xiboho. Loko ku ri ku swi fika laha va swi vona ku loyi
ingaku o hi mamisa rintiwo swi hetelela swi fika la siku applyiwaka ti-section to karhi leti tiviwaka hi vona vinyi ivi khoto yi kota ku yi proceeda hambiloko ri ku yena a nga ri kona a sele a xitokisini ku fana na yaloyi ku hi ti-7 ta May i languseriwa ka a vuya khoto swi nga endleka va kha vabya hi swi tiviwa hi yena ku yini leswi a nga na swona miehleketweni ya yena se swi vula ku loko a vabya hi nge tsandzeki ku randi wu ya mahlweni khoto yona yi fanele ku yi teka xiboho ku endlisa ku yini kumbe a ni ngo sweswi handle ka loko ku cince swin'wana sweswiwani i munhu loyi a nga voniwa na i ntiyiso leswi vulaka lexi xi nga le ku hlwerisiweni sweswi ko va ku hlwerisiwa ku Hlungwane n'wina mi discharge hi mi nyika xigwebo xa fayini ya va tshama handle kumbe mi ta tshama vutomi bya n'wina hinkwabyo khotsweni hi leswi nga le ku hlwerisiweni sweswi kahle swi nga endleka vukuva ka miehleketo ya yena hi sweswo mara hi ye n'winyi a vuyelaka ndzhaku hikuva a na yangele kaya i leswi ene loko ku fika nkarhi wa xigwevo khoto yi swi tekela enhlokweni swinene ku leswi munhu a swi vulavulaka swi va swi ri na ntiyiso na loko ri ku va swi voneni ku hi mavunwa va tlhela va hetelela va swi tekela enhlokweni ku hi kayakayisiwe ngopfu na loko hi fanele hi gweva a ku wa vabya hi gweva mina ni na stress na yini na yini hi swi leswi talaka ku va swi endlekisa xiswona ku ve nandzu wona ku fika ku wu herile ku ya hi n'wina kumbe vulavisisi bya ya mahlweni hina vulavisisi bya hi tlhelo ra xiphorisa hi hetile lava a va sela ku ri ti-social worker ku va va bumabumela leswi va n'wi tivisaka xiswona ivi khoto yi kota ku va yi tikreta xigwevo se ku ya hi mulavisisi eka nandzu lowu hayi byi herile vulavisisi loko va za va n'wi vona na leswi vula khoto yi enetisekile ene yo mhaka mi a ni ku na luya surgeon ku na luya a nga boxiwiki loko hi vulavula hi vulavisisi lebyi nga va ku byi sele kahle byo fanele byi ya sungula aka loyi hi nga ku n'wi laveni loko ku ri ku hinkwaswo leswi ta va swi tshamisekile ivi hi kote ku va hi khoma ke na yena ivi na yena i ta kota ku famba process ya leyi nga famba hi lowun'wana ku fikela loko na yena a ta gweviwa se hi ku loyi a nga si humela a rivaleni a hi swi tivi kumbe loko a karhi a dileya khoto so loko ri ku o va na makungu yo dileya wa ha hleketa kumbe loko a vuya i ta vula ku loko a ndla randzu lowu a ri na mani kumbe xana i ntiyiso i na swiphiqo leswi hi n'winyi swi n'wi endlaka ku a nga pfumeli ku yima khoto mara lexi hlamarisaka timhaka ta ku loko a rabeleriwa na hi muyimeri wa yena wa nawu ku va a fanele a yima bokisini ivi a ala swi va swi ri kona leswi hi n'winyi a va ka ri na swona miehleketweni swi vula ku i ntiyiso na swiphiqo hi to pfumela sweswo ni mi twile surgeon a khensa swinene ku va mi tinyike nkarhi wa ku va mi ta bula na hina nhlekani wa n'wina vulonene enkomo surgeon Rikhotso lava hi bula na vona mingisero Munghana Lona FM kusuka ka maphorisa ya Giyani mi ta tsundzuka ku hi vulavule na vona vhiki leri loko hi vulavula hi timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu lava kha va kombisa timhaka ta leswaku endzhaku ka loko ku hlaseriwe munhu loyi a nga kumeka a fasini naswona leswiya swo tifasela mi tiyimela hansi ka wa fasile ku humelela vanhu vambirhi va vuka ku hey sweswo swa ku taniya se kambe lowun'wana muehleketeleriwa a nga le ku humeni a nga le ku tivekeni ku i mani n'wanuna a nga tiveki kambe ke i yin'wana mhaka leyi kumbexani hi nga ta yi vona ku ya emahlweni se ni lava ku hi bula ni salele hi 10 ra timinete laha hi nga se fika hafu ku pela awara ya 12 hi nga se ka tinhlokomhaka ta mahungu kumbe mi nga byela timhaka tihi kumbe tihi leti mi nga va ku mi ri na tona ni nga tsakela ku twa tlhelo ra n'wina ra timhaka kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko ni hundzela tana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM komba ndlela a hi ku we u nga na to timhaka ti ri yini 0860 002 543 nongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lona FM khometi timhaka ni kume papila la ruma ka sesi un'wana ku n'hweti yi herile a hi holangi ya ku le ku tikeni loko wo vutisa ku va thoriwe hi munhu wa njhani ta kuma ku va thoriwe hi muntima hina vantima hi nga swi tivi hi ku n'hweti yi hela rini ka vatirhi va hina a hi amukeleni mingisero wo sungula hi toka hi khometi timhaka 0860 002 543 nhlekani hi mi amukeleli ka Munghana Lona FM enhlekani minjhani waxe hi pfukile minjhani mingiseri hayi pfukile mani vulavula na nkona la sasekani ya a la ku ta mi kombisa swin'wana maxa a ntivi loko mi ze mi swi vona na mata ku eka vanhu hinkwavo lava kumaka mali la South Africa hinkwayo ko va vachegula na vanhu lava nga tsoniwa na vana lava vo ka va nga riki na exact date ya ku mali vo va yi kuma rini vanhu lava hinkwavo lava na hinkwavo ku ri n'wena mi tirha kona
ma swi tiva ku mi hola rini mara yeah leswi ni lava ku kombisa swona ku ta mi kombisa swona mfumo wa wa ANC wa kombisa ku vanhu va ku tala lava hanyaka la South Africa va hanya va nga ri na mali leswi swi vona yini mi languta sweswi langutani ku ti-trade ya u sungula ku horwa rini mata ku va chava yini loko ri ke ni vo nyika vanhu mali xikan'we va swi tiva ku vanhu lava nga tala la South Africa a va na mali va kuma mali hi nkarhi wun'we swi vula swa ku madoroba lama hinkwawo ma ta ma nga ri control ke hi mhaka ku mfumo wa hina sweswi va busy loko mo swi languta kahle va busy sweswi ni hambi ku ri even way loko eka village leyi mi humaka kumbe la mi tshama mi tirhelaka sweswi hinkwako la South Africa a ku na department leyi nga well function a na ku ta hlaya mavito hinkwato maybe ngo va kulosala n'we kwala ka munghana lowunene la mi tirhaka kahle mara ka department leti nga khoma hi mfumo kusuka le palamende ku ta fikela la ku helela koho la yi helela ku fuma koho ANC a ku na la swilo swi famba kahle mara sweswiwani ni vulavulaka na n'wina phela ANC a ya yo okay ka swifundza swin'wana a ya ha fumi yi ri yoxe ka mfumo wa le xikarhi yi nyika GNU na mavandla yan'wana ya 9 se a swi nge vi kahle ku muku i mfumo wa ANC i mfumo wa mavandla ya 10 eka mfumo wa mavandla ya 10 lama vulavulaka hi wohe muhaxi ma ni mi hlamusela swin'wana ma ni mi kombisa eka tipolotiki ni ringetile ku nghena mara ku na xixin'we lexi nga ni humesa ku na misa un'wana tshama ni yingisele radio ma ni mi hungisela swin'wana eka SFM lori va na date ni yingisele diary ku zo fona xiyisa xin'wana loko mo pfula SFM ni yingisela daily maza ku xi ku yini xi ku problem loko no mi tlherisela ndzhaku ka 2020 loko ku nghena COVID-19 la South Africa ku na misa loyi government yi nga n'wi stopa mukhoyini naswona ku ka mhaka tipolotiki hi nge fiki nghena ngopfu hi tshama mara lexi nga kona eka GNU yo le vulavula ku yo leyi nga fuma hi 10 wa mavandla i mavandla mangani lama sweswi leswi ma fikaka ma yima a hi vulavuli hi mavandla hi vulavula hi mavandla lama fumaka vanhu phela mavandla lama a ma nge vi kona ni nge hlayini ku mani lama nga koho hinkwawo loko vandla ri ze ri va ri ri koho sweswi ri tshama xitulwini i vandla leri fumaka vanhu mara i vandla rini lerin'wana sweswi mi nga ta fika mi yima mi ni komba ro ka lama 10 leri nga ta fika ri yima ri ku he la hi fumaka hi endlile swilo swa kahle hi leswi loko ku ri na accountability a yi landzeleriwa swona so hi rini hi twa va ka va vula na va lava va nga le ku fumeni va action kambe action SA ya vele ka mfumo kambe va DA na va ANC havumbirhi ka vo lomu va fumaka kona va ri swilo swa vo swi famba kahle va DA na ANC ANC hi kwini swilo swi famba kahle because mani le Limpopo sweswi leswi ku na department yin'wana la ku ta mi byela loko ku ri ke ni mi swi kota MLC ku na xibedhlele xin'wana xi nga le ka Xiluvana le xibedhlele lexiya sweswi xi collapsile ku ta lo sala siku na nkarhi muhaxi ni ri mi swi tsala hansi mi MLC leswi mi byela swo mi ta swi vona sweswi ku ya fa vanhu le va va na crisis ya life accident leyi nga tshama hi humelele sweswi fambisaka vanhu ti-court it is repeating itself ka xibedhlele xa ku ri life dimension le ka Xiluvana so hi kwini la ANC nga ta fika yi vula fika yi vulo yi fambisa swilo kahle a ku kona le Limpopo mesesi mhaka liya mi lava journalist mi lava sita mhaka ni mi byela mhaka leyikulu a na ku ta mi byela mhaka ya ti-pay leti toriwaka sweswo leswi vaphezulu na vakhalabyi le ku dlayeni hi ndlela le muhaxi ndlela la South Africa yikulu mara leyi na ku ta mi komba ya xise xi nga fona xa SFM xi fika xi ku ko va ku yi very deep le mara ma ni share muyingiseri muhaxi i ku milawu leyi fumaka vanhu la South Africa va Cyril Ramaphosa vanhu lava hinkwavo vanhu lava va kuma instruction ehansi ka xilo xin'we swilo leswi hinkwaswo ku tshikelela ku loko hi nga na ku a va swi lavi mara va rhume hi Satan hi swona muhaxi vona siku lerinene inkomo tsundzuka vuyingiseri vonelo ra wena tindani kombe mi ni susumetela lexiya xa vonelo ra wena loko ri na n'wana muyingiseri kwalano hi pfa hi vulavula na yena loko hi heta mi tsundzuxa vayingiseri ku mavonelo ya vayingiseri hina hi nghene hela tanihi xiteji kambe a hi tweneni loko ri na n'wana muyingiseri Nhlekani manje minjani? Hi pfukile minjani muyingiseri? Hi pfukile u vulavula na Big la athula manje la ka Kumana. Inkomo papa. Lani la ku vulavula tolo a ku ri siku ra vatirha ni ri mahaxi. Yeah. Ku na swin'wanyani va nga hi vekeki rivaleni la.
ngopfungopfu laya ka ku se ku implementiwa ku ri ku ta mitirho yi tekiwa hi muchini leyi va ngo i AI ma yi vona maxe and mihlangano ya mitirho mihlangano leyi ya mitirho a yi le ku vulavuleni nchumu hi swona and loko hi tshamile hi languta vanhu va ku tala sweswi a va ri ku tirheni so a ku na lexi va yimeleka xona ngopfungopfu ka vanhu lava va nga ri ku tirheni hi ku ka malembe lawa ya ka wo swi tikomba kahle ku ri vanhu va ku tala va ta va nga ri ku tirheni so xivilelo xa me i ku vaakatiko kumbe hina hi nga le busy hi nga le ku voteni na yo ANC kumbe vandla ra ANC na tshembo ri votile against insourcing of workers so leswi tikombaka kahle ku ri lani va le ku tlangeni hi hina vaakatiko hina hi va vekaka kwale henhla kambe xivutiso ku ta va ku xivutiso ku ta va ku swi na nandzu ke kumbe swi bihile ke loko me tanihi n'wamabindzu kumbe mina tanihi khampani ni vona ku swi nga ni olovela ku humelerisa vuhumelerisi bya mehe ku antswa loko ni nghenise muchini a swi na ku ya hi nawu kumbe ku ya hi constitution ya hina xa ku sungula ku na ku vekiwe a nawu lowu vulavulaka hi hina ku ri hi fane hi va na dignity tanihi vanhu ende ku va hi ri na dignity i ku va hi vanhu va ri va ku ri ku tirhiweni va kota ku va tihlayisa a hi swona muhaxi ni na tshembo ku loko se kambe mina ni hlamuleni xa mi xivutiso mina na bindzu mara na swi vona ku swa mi vuhumelerisi bya mi byi ta antswa swi lava na hoxa michini swi hoxikini ke swi nga va swi nga hoxekanga kambe swi lava ku ve na balance ku ri la u endlaka ko business leyi u yi endlaka vanhu lava va nga koho i yini lexi lavekaka a ni ri a wo fika u endla business u nga zanga u consulta na vanhu lava nga kwala ka ndhawu yoleyo ni meteli papa mani kuma tlhokomaka ta mahungu kambe ni meteli tlhelo rona mi nga ta na rona inkomu papa 0860002543 a sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini rhulani mzamani hilo i nhlekani rhulani mahungu eka SABC le ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula so mi-commissionara wa SARS a ngo ni nyikeni mali ku ni ta hlongorisa yini ni ta hlongorisa ti-cyber criminals hi ku sweswi thekinoloji yo yi karhataku ngopfu ti-kleptocracy yini ma n'wi vona ku munhu loyi a nga tirhi helo mara wa nyuka i na mali yin'wana mi nga yi twisisiku i yi kuma kwihi hi mhaka yini hi ku i yin'wana wa laha va nga ka ti-cyber criminals ma yi vona milovu so SARS sweswi yi lava ku hlongorisana na vona va lava ku endla mali ya migunyata a va pfuki va helo mina n'wina hi pfuka hi 4 hi ya mitirhweni mara va pfuka vo tshama mara va na mali ku tlula vanhu lava tirhaka timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM komandela ku haxela thi xitsonga xa nhlaluko xo sungula va ri va bohiwa ku ya hi nawu wa lowu nga pasisiwa kumbe ku ya hi laha khoto ya vumbiwa yi nga ringanyetako va na mfanelo ya ku va va nyikiwa ti-laptop va kota ku endla vulavisisi va kota ku hlaya va kota ku anamisa miehleketo hambileswi va nge ri ku fanele ku va ku ri na swipimelo swin'wana swa swipimelo swa kona i ku nga vi ku ri na timhaka ta vuhlanganisi internet eka ti-laptop totoleto kambe xivutiso ku loko ku ka ku ngungumela ti-cellphone na yini hinkwaswo swi nghena kolomuya swi ta tsandza kwihi ku hetelela ku va na xiyimo xa muxakolo ke xa ku va va na ti-laptop ti pfumala ti-router hi ndlela yaleyo se ta twa wehi ka 0860002543 vanhu va le ku kumeni mintirho kumbe hayi va le ku kumeni mintirho vanhu a va ri ku kumeni mintirho kumbe va kuma mintirho ku hehliwa ku va kuma mintirho va ri hava maphepha xikombiso lexi hanyaka ku na nkulukumba loyi a kha lava ku va murhangeri ka NYDA kumbe a kha lava poso ka National Youth Development Agency
ivi ku ya tumbuluka ku xo sungula u tirhile tanihi senior researcher a hola mali ivi loko a hola mali loko a ya mahlweni va n'wi vutisa ku ayi i graduate rini a TUT a ku ni graduate 2021 se va ku a leswi ka CV ya yi nge 2011 ke a ku fanele ku endliwa xihoxo xo type ivi swe van'wana va le ku vileleni ku a ku fanele swi nga vutisiwangi sweswo van'wana hikokwalaho ka yini swi fanele swi nga vutisiwangi van'wana va ku ya pfula nandzu u nge ku mi nge pfuli nandzu mi corrupt ngopfu n'wini namuntlha ku hana munhu a ta ka ta mi byela ku khalanga wa yiva kambe loko no ya ni ya pfula nandzu ni ku na ku pfulela ncindani nandzu wa yiva se hi khu munhu a nga ta huma ku he phela khalanga yiva ngopfu hi swo swi ndlisiwaka swona a hi buleni va ka hina hi languta ku kambe lexi ni nga xi vulaka ku ti-portfolio committee leti ti nge le ku tirheni ta tikomba ku ta swi twisisa ku ti le ku endleni ka yini aka huvo ya endla milawu ha mi khensa swinene hi ku swi le ku humeni rivaleni ku vanhu va le ku thoriweni va ri hama phepha vana va le ku dyondzeni swikolo va vuya na ti-qualifications va nga thoriwi tiposo ti tshamiwe hi toho ti rindzele ku ti ta thola va lava ti nga ta thola vona va ri hama phepha malama hi yo mhaka hi ri na xiphiqo lexaku sweswi un'wana va n'wi vutisa xivutiso va ri ni ha rindzele muyingiseri laha loko muyingiseri a fikile la moyeni a no rhandza ngopfu ku vulavula mi ni hlamula muyingiseri loko mi fikile moyeni kambe loko va n'wi vutisa ku wa yi tiva NYDA Act na framework ya koho i nga swi tirhisisa ku yini ku kota ku va swi ku pfuka swi swin'wana ku pfuka swi swin'wana swi twa ku kulukumba lo a nga tivi nchumu na ku shortlistiwe ku langutiwe yini nge swi tivi a nga swi tivi ku framework i yini a nga yi tivi act se masivona se kumbexani loko ti-portfolio committee ti kha ti nghenelela swi kutani swi ta hi pfuna ku thoriwa lava va nga hi va ya dyondza xikolo hikuva a ni munhu a nga hi tsalela phepha ku ni na BA ivi loko se hi n'wi vutisa swivutiso hi swi vona ku ha BA na leyi nga tsariwa laha phepheni na leswi nga le ku hlamuriweni a swi vulavurisana kambe a hi ku timinkiselo wa mina 0860 002543 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 a hi sunguleni loyi nhlekani a ni nga puresangi kona 0860 002543 a hi buleni tayita timhaka va ka hina na hi loyi wo sungula nhlekani a hi botiphethe njhani vota mina hi pfukeni minjhani n'we kona i Benjamin Mangani ka Majusi Karasi na ka Thembisa Phumulong ni la ku vulavula hi nhlokomhaka ye le makhotsweni botiphethe mina ku ya hi mina ni vona ngori a va fanekele va nga nyikiwi swa ti-laptop ntwangu ku ya hi mina va endla leswaku crime ya henhla cause vanhu vo tala va hi pfuna ti-laptop hina vanhu vo tala hi ta endla timhaka to huma ndleni kha ri hi ta kuma information yo karhi le makhotsweni mhaka ti-laptop leti va lava ku nyiketa vanhu kambe va nga nyikiwi mhaka yini hi mhaka ya ku botiphethe swi va swi ri swona loko va humesa ti-laptop va nyiketa vanhu lava nga le makhotsweni swi ta dlina swi va hlohlotelo ka mina na munhu un'wana hikuva vusweti byi tinike matimba la South Africa ni ta endla mhaka yo huma ndleni tiva ku ni ta ya khotsweni va nyika ti-laptop ni kuma information yo karhi ni ri khotsweni se hi ku ya hi mina ni vona ngo swi bihe ngopfu hi sweswo swa fanele va tshikisiwa leswi va twisiwa ku vava tanihiloko va kha va twisa munhu un'wana ku vava laha ni ta fanele va tshikiwa so vanhu lavayani va tshama khotsweni va twa ku vava kambe phela i vanhu na vona loko va ze va va vanhu swi vula ku va na timfanelo hi tona botiphethe a ti vona mara ku ya hi mina ntsongo nkarhi n'wana a ti kandziyela hikuva a swi make sense munhu a twise munhu un'wana ku vava a jele botiphethe mo swi languta la South Africa va dya ku nandziha vanhu lavaya ku ze ku huma video yin'wana yi trenda ngopfu va malembe lama nga hundza va kha va kombisa ku twa soft life leswi ku ya hi mina ni vona ngo swi bihe ngopfu a fanele va twisiwa ku va botiphethe ku ri a mi ta swi vona ku ri na madzolonga mata ya hansi a swi pfuni nchumu sweswiwa ni nga huma la xitarateni ni endla swilo swo biha ndleleni twa ku hayi no va ta ni khoma ni ta ya jele a jele na swi ta ku ni ya twa soft life va ni nyika ti-laptop na problem na hanya information leyi botiphethe yi ta huma loko va za kota ku kongomisa tifoni ti nghena leni a jele obvious na internet va ta yi tirhisa hi le South Africa la botiphethe se hi ku ringanyeta ka n'we a ku nga fanelangi ku ri na xiyimo xa muxaka lowu xiyimo xexa xi nga felelangi xi va xi ri kona a fanele vo swi khansela hikuva va endla crime yi ta nyanya ku henhla la South Africa botiphethe va ha to hi twisa ku vava because na swi tiva ku ri ni ta ndla xi xo huma ndleleni xa ku biha va ni pfalela and then mundzuku va ta ni tisela ti-laptop ni twa soft life hi ta tshama hi ri jele botiphethe hi ta tsandzeka na ku maketa
hikuva switoko le jele ka nandziha ka tsakisa le na leri a ni hela kwala pheta na man'wana mo tala hi swona inkombo ta khensa swinene 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswo vingiseri wa mina a hi koti ku wena o angula o ku yini eka nhlekani lowu ngopfungopfu loko hi kha hi languteka timhaka leti hi nga ti veka la tafuleni ku va hi twa tlhelo ra wena ra mhaka a hi amukeleni n'wana mingiseri lowu nhlekani 08600025 ntavu ya hisa mahlweni endzhaku ka leswi Gotrini ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860002543 advocate Ntsako Balo hi ta bula na vona lava hi nyika xifaniso xa ku hi ku ya hi vo hi fike njhani la na swi tiva ku va ta hi pfuna ku twisisa ku hi fike njhani ka ku court ya vumboezi yi vona swi fanerile ku vanhu va kuma timhaka ta ti-laptop ku ya hi laha ti nga ringanyetiwa kona ko vo to ti nyikiwa kumbe i to pfumeleriwa ku loko a ri wa ka hina hi n'wi xavela laptop yi nghena a khotsweni kahle swi ta endlisa ku yini hi ndlela yaleyo kuve wena ke tanihi muaki u ri yini loko xiyimo xi te tani kumbexani swa ha ya mahlweni swi tiyisisa sweswi van'wana va vulaka kumbe va hehlaka swona va ku ongeti va bohiwa hi vo swilo swa vo swi va fambelaka ku tlula hina vanhu ntsena hi ngo lo ti tshamela kwa studio wana Masingita Mall ke 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM a hi sunguleni hilo nhlekani a botsete mpfukeli na vayingiseri hi pfukeli njhani vutomini a hi pfukeli botsete ni lava ku khoma leya misa luyani a nga applya posonyana liyani ya ka NYDA and then ku ve ni a huma ka yin'wani leyi a ri ku tirheni for nkarhi wo leha a nga ri na ti-qualification leswiyani botsete loko ha ri na leswi swi vuriwaka ti-card run deployment leswaku tholana hi xipolitiki hi nge tshuki swi hetile hi ku ka ti-department leti ku na ti-position leti ti nga vekeriwa vanhu vo karhi whether va qualifyile or a va qualify tiposo leta ti dzumba ti ri ta vona hi ku va swi vitana ti-strategic position loko wo teka ti nyika munhu un'wana a ri ka phati yin'wana or a ri ka vandla rin'wana a va kotekali ku va fikelela swilo swo karhi hi ku loko mo cheka ti-system ta ku cheka ku munhu wa qualify kumbe a nga qualify kumbe ti-qualification i na tona kumbe a nga na tona hi na tona hi ku minkarhi yo tala ni tsundzuka na kwala mina ni tirha kona loko ni thoriwa va sunguli va ku submita ti-qualification ta wena hi ta kota ku ndla leswi swa vetting va ku tshamisanyana mavhiki va ha cheka ka umalusi na ku hi kwihi ku ri ti-qualification leti i nga ti submita hi tona na ti kona maphepheni na leswiya ni vona ku swo ndleriwa vo hina vo mpheleni mara lava van'wani va ku ni huma kwihi ni tivana na swimanimani swi nge tshuki ku ri swi hungutiwile luya wa lowu aplayela NYDA poso liya ya le ka bodo liya i lova wa bandi va tele ngopfu ku ri ni tsundzuka misa un'wana ni nga va na nhlahla wo hlanganela a tirha ka HR a kombisa timhaka ta ku hi te hi cheka la ka department ya hina hi kuma ku na vanhu vo tala ngopfu va nga na tiumalusi leti ti nga ri ku enawini ematshan'wini hi va hlongola hi mhaka i khale hi lo va nyika period yo karhi ku ri wena after 2 years i fanele i va yi khomile umalusi leyi ma swi vona so i swilo leswi ene loko mu vo after 2 years i fanele va khomi malusi swi vula ku yini i fanele ya tsala metiriki ana nga yanga tsawata a yi lunghisa foti yi khanikhiwa hi sweswo ma swi vona se me lexi ni tsakisaka timhaka ta a hi ku ha tsandzeka or a hi tivani hi ku ni tsundzuka na nkarhinyana wun'wana na yena a kume ntirho va ku ri na criminal record va ku marihanyno leyi criminal record ya fita ku i thoriwa so i swilo leswi hi swi tivaka hi vanhu na ti-system leta ku hi nga swi avoida
ti ri kona mara ho decide ku ri hi nga ti tirhisi mhaka ya ku ri maybe ha tivana ku na vuxaka byo karhi ende lexi vava ngopfu Botpret ku hava xo vava ku hlaya tibuku ende loko i hlaya tibuku ya phikizana na munhu loyi a tlilasini a nga nghenangiku mara ntirho a wu kuma worst part i kha a fika a nga tirhi nchumu a nga tirhi swona mhaka a nga swi tivi no sukusela ku swi ya kwihi that's why mi kuma namuntlha swilo ka government kun'wana swi nga ha fambi swona mhaka ka private i nge n'wi kumi munhu a ya dyondzela HR va n'wi teka va ku ri no tani ta tirha hi mhaka yo hi tivana na swimanimani a swi humeleli sweswo mara ka mfumo swi tele ngopfu swi kona vanhu lava mi swi tivaka munhu a mi byela ku ri mina ni lo foneriwa ni byeriwa ku ri poso ni ta yi kuma njhani 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 a yi kumi mara ku ri na munhu loyi a nga ya dyondzela a nga yi kumi ntirho walowo tano sweswo hi nge tshuki hi swi hetile loko ku ri ku ha tirha hi ndlela leswi hi swi tirhisaka swona loko mo tsundzuka sweswinyana futhi i khale not sweswinyana DA khale ngo va kha va longa swona swa khadi ra deployment hi ku khadi ra deployment leyi a yi le henhla ntsena kusukusela ku le hansi kwele ka xintirhwana sweswo swa switirhiwaka swe le hansi ku ya fikela kwele henhla khadi ra deployment kambe ni vula ku na mitho hi leswi va lesweswo loko i swi vona ku i nghenile ntirhweni hi ku loko ni le ku ringeteni ku lavisisa laha se yi kuma organogram ya kona ku loko munhu va ku i senior researcher le ka scale mani kumbe le ka salary level mani kambe ni le ku ti vutiseni ku loko a ri kwalaya a ri senior researcher a ya lava yini hala kun'wana kha swi tiva ku swi swa heya a swi basangi a nga swi tsundzukangi ku ri sweswi ku na GNU loko a nga ri GNU a ta va nga vangi na problem hi ku a va ta swi tiva ku loyi i munghana wa hina sweswi lavan'wana va nga ta va nghenisa xiswona na yena i lo ndla mistake sweswo swi kha swi ni vuyisela kwihi ku malembenyana ndhawu i kona mhanyana wun'wana ku hala masayitini ni tirha kona na yena a ni good position loko a ta va tirhile a ve a rivala ku ri kambe na laha ni nga nghena kona ni ngheni hi vumbhombayi wo ni ya ni ya aplayela position ye le Gauteng hi ku a ri la Limpopo i expose wile humile ka ti-newspaper se i ku rivala kambe swilo swi cincile le mahlweni swi nga swi kumisa swona le ndhaku a swa ha ri xiswona loko ku ri a nga ri timhaka ta GNU a ta va a nga zangi a questioniwa vutisa swivutiso leswiya ni twa ni mention na timhaka ta ku sweswi scopa yi tikomba yi ri ku tirheni va yisa lava vele ku vutisa hi mhaka yini a ka ha ri na mihleketo ya huma ka phati yin'we ku na mihleketo ya huma ka vanhu vo hambanahambana that's why sweswi ni kha ni swi vona ku ri ku na lava nga thuriwa va swi tiva ku ri mhaka yo na mina ni tshame ni ndlela munhu ti-favor kwihi namuntlha ni ta thuriwa hala na mina ni nga tirhi ma swi vona se sweswi loko ku va na mihleketo yo hambanahambana yi huma ka tindhawu to hambanahambana hi ku va kota ku questiona ku hayi wena phela la i fiki njhani hayi ku ri misa loyi a va nga swi tivi swivutiso leswiya kusuka kwele ntirhweni wa yena loko a suka a ku aplayela poso liya lava tirhaka na yena va swi tiva ku a nga tirhi nchumu a nga pfuni nchumu a va rhumeli vanhu lava swivutiso ku n'wi vutiseni 1 2 3 vanhu lavaya va le ka scope a va zanga va ndla research vo lo rhumeriwa ku fana na sweswi loko mi vona ku interview wa tijaji ku interview wa vomanimani vanhu lava va rhumeriwa question ku ri khalanga i tshame a onha sweswa so n'wi vutiseni loko va ku vutisa i nge swi tivi ku va swi kuma ku vanhu lavaya kasi va va kha va swi kuma hi ndlela yaleyo and i mhaka ya kahle hi mhaka yini ni tlhela ni vuyelela futhi ku hava xituvava ku hlaya tibuku i kha i swi tiva ku ri poso yo karhi wena loko i yi kuma i ta subjectiwa ka swilo leswi hinkwaswo mihlohlo leyi hinkwayo wun'wani hi mhaka ya ku ri i tivana na swimanimani after yi kuma that's why swi tika ngopfu swa ku mi vona vana lava nga kona va nga ri ku kumeni ntirho ni kha ni swi vona ku loyi hambi o dyondza ka njhani a nge tshuka u kumile ntirho mara ku na un'wana ntirho wu nga n'wi yimela va n'wi byeri ku famba ni ta yini ntirho wu ku yimerile na khensa khalanga mo hi pfumelela van'wana ko khensa mina poto khensile swinene ku va mi tena na tlhelo rorolero 0860 0025543 na ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i khome minutes ntsena a shape awara yan'we mahungu ya misava ivi andla ka mahungu ya misava hi laha hi nga ta va eka bula na Jimmy Machaka va vulavulela African National Congress Limpopo hi ta va kha hi twa ku va longe ku fika kwihi loko swi ta ka timhaka
ta mintshamo leyi nge le ku yeni mahlweni ya ku hlawula vurhangeri hi ndlela yoyoleyo kasi ke sweswo hinkwaswo hi ta va kha hi swi twa kwala tlhe hi bula na advocate Ntsako Terence Baloyi hi bula na vona laha kha hi languteka timhaka ta nawu lowu wa kumbe ka xiboho lexi nga tekiwa hi khoto ya vumbiwa lexi xa ku ri vabohiwa na vo tanihi van'wana i vanhu va na lunghelo ra ku va na ti-laptop xana ti-laptop leti ti ta va ti kha ti langutiwa hi ndlela yihi ku tiyisisa na ku vona leswaku ti nga heteleli ti kavanyeta timhaka ta ku lwisana na vugevenga hi ndlela yaleyo sweswo hinkwaswo mingisero me kwala ka Munghana Lonene FM komadlela ka nongonoko Afrika wa vulavula ni teri ni ku tisela wona tweak kusuka la studio 1 Masingita Mall hi le Agian hi laha hi nga kona eka nhlekani lowu hayi amukeleni n'wana mingiseri twa ku ye i khomete timhaka nhlekani Hayi, njani? Hi pfukile boti wa mina minjhani n'we Hayi, pfukile na kuxota vayingiseri hinkwavo. I can Ni lava ku angula ehenhla ka leyiwani ya tikhompyuta emakhotsweni. yeah Ni ri na ku twisisa ku komba ku loko xilo xi fanele ku endliwa ku fanele ku va ku ri na leri nga kona ku va xilo xexo xi va xi endliwa. So hi ku vona ka mina a ni voni ku nga va ku ri na va ehenhla ka vanhu lava nga khotsweni lavo va fanele va kuma information leyi nga handle kumbe xa va endla ti-research ku va kuma ti-information ta swilo leswi nga handle. Hambiloko kumbe xa la ku makhoto va kha va la ku endla phati ya vona tanihi deputy minister or varhangeri va tikhoto mara leswo vona ku va ku lava ku hoxa mali ya mfumo lowu swi va ta tikuma tikhomputa leti kha kusuka ka mfumo straight xin'wana xa kona se n'wina mi ri yini mi ri ku ringanyeta ka ku vanhu va kota ku tirhisa tikhompyuta a swi onhi nchumu hi ku ya hi n'we mina ni swona a swi onhi nchumu mara a swi fanelanga va swi endleka makhotsweni why va fanele va kuma a tikhompyuta va ri ku tirheleni a swigwebo swa vona a ni ngo loko va kha va tirhela swigwebo swoswoleswo va tlhela va nyikiwa nkarhi wa ku dyondza xikolo va tlhela va nyikiwa nkarhi wa ku hlaya sweswiya swa ku taniya se ve nge ri hi nyikeni hi va na ti-laptop hi kota ku va hi hlaya hi kota ku ndla ti-research na yiniyini kambe swi tikomba ongeti va pfumeleriwa ntsena ku va nga va na tikhompyuta kambe tikhompyuta leti ti nga vi na inthanete hayi swa ha ri rhongo ngopfu la swikwini na swona hambi vo va na tona ti ri hava inthanete swa ha ri rhongo ngopfu hi mhaka yini hikwalaho ka ku ko va ku vulavula ntsena xo sungula ku ri lava ti ri hava inthanete inthanete ta gina ti va ti ri na yona va ta yi kuma inthanete hi tindlela to hambanahambana ko va ku vulavula ka swilo swo endle ku pfala na matihlo ku hayi ti ta va ti ri hava inthanete mara inthanete va ta gina va ta endla va hotspot va ti-warden ta kona va ta tlhela va hotspot ku va va endla xin'wana na xin'wanyana so mara hi ku vona ka mina ku ri a va fanele va nga tikumi hikuva ku na need ya ku va fanele va ri na tona ku na tibuku ku na swifalo ku na maphepha wa va nga tirhisi sweswo swi fanele va famba na swikolo leswi nga handle a swi na koti computer na vana va ku dyondzisa mara makhoto lamawa ma lava ku kuma tikhompyuta vona yeah swa tika a hi swona leswiwani hi nga pfanani matihlo hi ndlela leyiwani no kambe leswi nga ta pfuna rixaka kambe leswi va vulaka swona ve ri leswi va vulaka swona kumndlela kumbexana swi nga endla ku mimoya n'we ya hansi ve ri tikhompyuta va ta ti tirhisa kambe a va nga tirhisi a swi nga vi leswiya swa ku va xaveriwa tikhompyuta hi mfumo ku ta va ku ri munhu loyi a nga ti tsarisela na xikolo xo karhi kumbe i ti tsariseli na UNISA kumbe yiniyini a nge le ku dyondzeni a ri kwale khotsweni va nge i ta pfumeleriwa ku a tirhisa laptop ya yena kambe laptop yaleyo yi ta fanele yi va yi ri hava internet mara loko swi ri sweswo hi ku se mina ni le khotsweni vhela ni apply na UNISA yi ni tekini ni ri khotsweni na laptop swi fanele yi kuma xikan'we then mako ku tsala laveka yona laptop for reason yaleyo fana na yaleyo hi nge swi siveli hi xo sungula fanele ku ri a fanele u nga koti ku va u apply na UNISA na yi ku teka u ri khotsweni wena so loko munhu marito man'wani hi ku ya hi n'we
na ku tekiwa kunene a khotsweni a wu fane loko i ri khotsweni a wu fane nga amukeriwi xikolweni a wu fane nga dyondziwi a no vona mavondzo mara a fa nga dyondzi okay hi lexo xikombiso xa kahle loko za u va na criminal record swi tika ngopfu ku kuma ntirho so yunivhesiti yena ya ku tekela ku ri na criminal record a ni hleketi ku ri ya ku amukela na yunisa ya leyi na criminal record ya wena ya leyi ri active so mara loko munhu a ri khotsweni yena u kota ku va apply yi n'wi teka ya nemetweni botome nemetweni iseswo mingiselo mngana lona FM nangona ku Africa wa vulavula ka mngana lona FM komandlela 0860002543 ayi kuti mingiselo mena ku khomete timhaka kwala nga va ku yingisela xitichi lexi uri koho eka nhlekani lowu ku sale timinete mune hi kuma mahungu ya misava ya ora yan'we na Rolani Mzamani kusuka kwalano ntere hi ta bulana bo Jimmy Machaka hi twa ku xiyimo xi njhani loko kha hi languta ka timhaka ta ku hlawuriwa ka vurhangeri ka ti-region to hambanahambana ta Limpopo ta tsundzuka ku fika sweswi i ya ka Sekhukhune yi nga hundza va nga hlawula vurhangeri byi nga tshamiseka letin'wani ta fanele ti nghena van'wani va vula ku branch leyi a yi ringanelangi branch leyi a yi ringanerile ayi sweswo se ta va kha hi bula na vona hi twa ku va ri yini kambe sweswi a hi twi ku vona mimingisi rin'wana yi ri yini la hi nga siya mahungu ya misava ya awara yan'we i nhlekani mi amukelele ka munghana lonene aye mhashi pap aye pap mi vulavula na Javulani Balux kasi salamani a le titori hi ntirho ni lava ku vulavula hi leyi ya lavo pfumala maphepha lava leya lowa NYDA lo wo tholiwa a pfumala maphepha hi ku ya hi tokoto lo ni nga ra wona Buthphethe i mhaka leyi vavisaka swinene ku na ndhawu yin'wana ni nga tshama ni tirhanyana ka yona ku na munhu la nga na maphepha doctorate ya public management public administration a reporta ka munhu loyi a nga na matric ntsena ene a ku tshama ku ri hoyi hi mhaka ya ku ri loyi wa supervisor ya yena a fila ingaku loyi wa n'wi challenge hi ntirho mara i ku loyi u na maphepha u tirhisa vutivi na leswi a nga swi tokotela hi ku ya hi ntirho lowu a hi wu tirha so i challenge mhaka ya cadre deployment yi fike la yi nga hi onhela swinene kusukela kwele ndzhaku ka vu 94 loko mo langutisa ku ri loko ku kha ku thoriwa ka ti-ministry hinkwato leti loko ku languteka na mavandla lawa a ma kumeka ma kha ma endleka loko ku kha ku yiwa loko kha ku votiwa ma phatluka hi mhaka ya ku ri a va nga kumi switulu vanhu lava so hi swona swi endla ku ri hi va hi onheleka swinene hi fika laha hi nga fika kona namuntlha ti-department mi twa ku hava mali ene loko hi kha hi lava ku implementa ka tindhawu leti hi tirhaka ka tona ku vulavuriwa hi ti-cost containment measures budget each and every year ku na ti-irregular expenditures ene loko mi langutisa vanhu lava nga le ka ti-senior position hi vona va tlhelaka va nga swi koti no twisisa irregular na fraudulent expenditure because a va ntokotelangi ku ta implementa hi ku ya hi ti-position leti va nga na tona va ngheni hi yona cadre deployment ku na kun'wana halawani ni Bronkhortspruit loko mo swi tiva ku ri mhaka ya ti-tenders yi fambisa ku yini u tsaliwa xiphephani hi voko ma swi twisisa mara loko va ku City of Tshwane nghenelelani ku hava laha fanelaka a nghenelela o byeriwa munhu ku ri yaleyo yi fanele yi kumiwa hi munhu wala Bronkhortspruit and yi kumiwa hi mani loko yi kumiwa hi munhu wa la a nga le under City of Tshwane na yena u ta tikuma a kha a tirha mara ku nga ri ku humeleleni ka nchumu yi kha mali ya kona va n'wi yimela a service van'wana because swilo leswi a swi based on merit ti-position leti vanhu va nga tikhoma a ti ri on merit ene swa vava hi ku ri na mali ya leyi NSFAS yi humesaka ku hi fanda hina hi huma ku swikolweni yi hi fandele mahala because
hi hetelela hi nga ha koti no yi vuyisela le ka NSFAS because loko se hi ya tirha hi fanele hi tlhela hi hakela NSFAS hi ta kota ku fanda na lava ta ku hi le ka hina. So loko yi kha yi hi fanda hi ndlela yaleyo hi tlhela hi nga ha kumi mitirho hi ndlela yaleyo, South Africa hi ya kwihi na swilo leswi hi nge le ku swi endleni. Hi swi endla hi kha hi swi tiva ku ri hi nyika vanhu mitirho based on what? It should be based on merit. But Kalanga ni mane kuma mahungu misava ni khesiri tlhelo rero inkomo na swi vona nkarhi na vanhu vo tala va lava ku hoxa xandla ka mhaka leyi ta bula yo loko hi bule na lavambirhi lava ku bula na vona kambe sweswi a hi sungula ni kuma mahungu ya misava ya awara yan'we na tatana Rolani Mzamani Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Ahe Bootpet ni kombela ku tsaka mhaka leyi ya ti-laptop leti nyikiwaka vakhomiwa. Ni vona ungeri la ku endliwa mhaka ya tender loko ni langutise kahle hi mhaka ku rini hina vakhomiwa vo tala la makhotsweni i vakhomiwa vangani va nga ta nyikiwa ti-laptop ku ta tirhisiwa mali muni vungani leyi ya ku xava ti-laptop leti. Se ma vona ku ri loko hi langutisa xiyimo xa makhotswa naxona a xi kombi xi tsakisa ngopfu. Why mali leyi nga tekiwi yi spendiwa ku lunghisa makhotswa la rather than ku ri va ta nyika vabohiwa ti-laptop. I ndlela yin'wanyana ya ku create tender phela loko mo yi langutisa kahle hi mhaka yini i vakhomiwa vangani lava nga le ka program ya rehabilitation. Ma swi vona ku ri a swi tikombi swi ri na direction ya ku ri la hina vakhomiwa vo karhi lava hi lava ku va nyikiwa hi va lava ku va nyika ti-laptop hi mhakeni ya ku ri va le ka rehabilitation program. Enhlakani Khalanga muhumelerisi na vayingiseri va Munghana Lonene ni la ku hlamula ka leya ya ti-laptop ni vona swi nga fanelangi ku vabohiwa va nyikiwa ti-laptop. Munhu loyi a nga suka dlaye munhu la i va nyikiwa laptop a dyondzeka a vuya a ta tlhela tirha. Ku va na munhu loyi a nga khomiwa hi nkarhi wa COVID-19 a khomeriwa ku va a nwe byala titihu ta yena ti thyaka mara loko a maketa ntirho a nga wu kumi. Loyi a nga khomeriwa ku dlaya vanhu a fika a tlhela wu kuma ntirho loko a heta ku khomiwa le jele. Se mina ni ta ku leya ti-laptop ne a va hi rule out ene mina loko ku ri mina mufambisi wa tiko a ni ta endla ku va na marhavela la tikweni wu tekiwa xikan'we mfumo va tsandeka va le ku hi tsandzekeni ri tiko ku na lava hi yisaka kona. Milawu a yi le ku tirheni va ta ku 18 to 35 mara munhu laha ya ku jela a fika tirha a hi swona leswi Bootpet mfumo wa hina wu le ku hi tsandzekeni swinene nkomo. Rishil Muhashi Khalanga leswo swo va bohiwa va kuma tikhompyuta xivangelo xikulu va guvengeta vatsona inthanete ni la ku vutisa rixaka mina ku cellphone yi nghena njhani a khotsweni. Le cellphone yi nghenisaka swona a khotsweni na inthanete yi ta nghenisa swona a va tshiki ku hi mamisa ritivo kahle khompyuta yo fani yi hakeleliwa hi ku i dyondzo leyi hakeleliwaka. Ingaku khotso se ku nga chucheka ku tlula hala handle hina van'wani hi tshama kona. Ai mfumo lowu swi nga ku ta hi karata na. Muhumelerisi i ku ri vanhu hina vanhu hi pfumala vutivi swilo leswi swi lehe ngopfu tikhompyuta na ti-laptop khale ti ri kona a tikhotsweni. Mina ni na vumbhoni bya sweswo ku na munhu loyi a khomiwile and then a nghena xikolo kona a khotsweni va tirhisa ti-laptop va tirhisa tikhompyuta and loko a hete ku tirha la xigwevo xa yena munhu masiku lama va na like ya ku va munhu a tlhela kuma na ntirho. So mhaka leyi ya laptop vola ta yi endla yi va ximfumo khale ti ri kona tikhompyuta na ti-laptop a khonzeni. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona.
I sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela khensa swinene loko wa famba na hina eka nhlekani lowu i nongonoko Afrika wa vulavula ntirhi ku tisela wona twi kusuka haleni Amasingita Mall hi laha hi nga kona la ku bula na African National Congress ya le Limpopo bo Jimmy va yime kulunga laha la ku bula na vona hi twa ku swi famba njhani swa ku va ku hlawuriwa hi tlhelo ra timhaka ta vurhangeri bya vandla ra African National Congress eka ti-region to hambanahambana lava nga ta va kha hi bula na vona nhlekani lowu i Bujimi Machaka Bujimi va vulavulela ANC Limpopo. Bujimi nhlekani, good afternoon and welcome to Munghana Lonene FM. Good afternoon, my brother, and how are you? I'm fine, thanks for asking, man. I haven't heard from you for quite a long time now. No, I am around, my brother. It's busy. The ANC structures are renewing their mandate. You will hear from us from time to time. I see. Let's start there. I understand with Skukuna it's done and dusted. Now you're heading to Vembe. How are the preparations going? The preparation for Vembe region and Norman Mashavane are at an advanced stage. At Vembe, as we speak now, there is a meeting that is looking at dealing with any outstanding issues. If all these issues can be resolved by today, Vembe will go to its conference. But if those issues remain outstanding, a new date will have to be determined. In respect of Norman Mashavane region, all is the same problems. There are outstanding issues, but they are almost about to be resolved in its entirety. Once all these issues are resolved, then we can safely confirm that conference will resume its business over this weekend. So the two regions were expecting that they must have their regional conferences, but if there are any other outstanding issues that prevent finalization of their conferences, then a new date will then have to be determined. So you're saying Norman Mashavane and Vembe are going to conference barring any problems this weekend? That I can confirm that in terms of preparation, they are supposed to conclude their conferences over this weekend. Any other issues that remain outstanding, the leadership is working around the clock to make sure that they are resolved. What are the issues in the main though? What, Jimmy? Yes, my brother, I got cut. I did not get that part. Oh, okay. My question was, and still is, what are the issues in the main? You will know that after branch general meetings, normally you will have the branch members who are launching disputes. In some other instances, there are arguments that there are parallel packages or parallel structures, but the organization is attending to those issues. The reason why we want as an organization to make sure that any outstanding issues is resolved, we want to avoid any form of litigation, because we have learned great lessons from past incidences that where you insist in conferences proceeding where there are outstanding issues, it gives rise to a legal challenge soon thereafter. So we want to make sure the table are clean, all issues are attended to, and then we go for peaceful conferences. Is it normal practice from your organization as the African National Congress that during times like this, when you are about to hold conferences, you'll bring people to augment the overseeing of conferences? Because I understand there are people who are coming from the National Executive Committee to see to it that the conferences of the two regions are done smoothly. It's normal. There's nothing untoward. You might have realized that yesterday the Office of the Secretary General has reinforced the deployees of the ANC to various regions, particularly those that are going for their conferences. The reason of doing so is to make sure that they work hand in hand with the province and various RTTs to make sure that all outstanding issues are attended to. So there's nothing untoward the decision of the Secretary General to that effect. The decision is fully welcomed, and we for sure know that it's aimed at making sure that all these RTTs are given necessary support to go to their peaceful, successful conferences and nothing else.
And what was delaying these regions to see to it that they sit before their time expires? Because I understand most of your regions are in an RTT state. Indeed, when the RTTs were appointed, they were given a particular time frame, and that time frame is that before the end of May, all conferences should have been successfully convened. What has delayed some of these conferences up to this stage? One, it is the matter of number of disputes that has been lodged, and these matters were processed by the PDRC. And you will note for a fact that the PDRC, which is a dispute resolution committee, is dealing with almost 4 regions at a go. And therefore that has extended the period in which disputes are dealt with. But what must comfort us is that as I speak with you, the dispute in Norman Mashavani and the disputes in Vembe region have all been resolved. The only issue that is outstanding is those that are aggrieved by the outcomes of the dispute resolution committee in the province, and they have appealed to national. So we'll await what then becomes a directive of national on those specific branches that have lodged their disputes. But other than that, if there were no this number of disputes here, I can assure you that we would have possibly concluded all this conference. But in the same vein, there's no need to rush into conference when there are outstanding issues, hence all these delays. But what we should comfort structures of the ANC is that after all these issues are resolved, we'll have a conference that is not contested in any manner, because all outstanding issues will be laid to rest. But Jimmy, my question was based on the RTTs themselves. What necessitated the establishment of RTTs? Is it a manifestation of the fact that branches or leaders, when they are still in office, they fail to hold conferences that will translate, or shall I say, transfer power from the incumbent to the new leaders? In fact, the reality of the matter is that some of the problems that have resulted in this delay are contributed to some of the members of the RTTs. Branches are complaining in the manner in which they were running their affairs or observing processes, running away with packages, so forth and so forth. But be that it may, the team has been reinforced to make sure that all outstanding issues that these regions are experiencing are attended to and they are resolved. So as we stand now, we await the decision of the national leadership with regard to what the aggrieved parties are complaining about in terms of the resolutions that have since been found. The national leadership is currently in the discussions with PEC deployees to Vembe, as well as the RTT members. Ourselves, as other PEC members who are presently here in Norman Mashavani, to see to it that all outstanding issues are attended and we move on. So, but what would necessitate a person to drive from Vembe to Lutuli to seek the attention of the SG? Someone is sending a message to say somebody drove from Vembe to the SG's office just to seek his audience. I do not know. Maybe the person who has done that will be in a better position to answer. But I assume it's out of the need that there are certain issues that warrant the attention of the SG. But from where we are seated, the SG has already sent 2 correspondents to the province. The first one is explaining that these other issues that are taking place in Vembe are attended to. Secondly, reinforcing of the team, and also make it very clear that the registration process of delegates is the responsibility of the provincial secretariat office and the national organizers from Lutuli House. And that is how the organization has been running throughout. Those who are running to Lutuli for any other reasons, we are not able to respond. Maybe themselves, if you invite them to come and explain, why did you travel so long instead of just passing by Transmutala, register your concerns on issues that you think ought to be attended to.
But I believe that from the directives from Lutulo House through the SG, issues that perhaps would have necessitated them going there have now been laid to finality. And now the focus is to make sure that the registration process unfolds. Any discrepancies that has been identified must be attended to, and the registration and ultimately the conference should take place as scheduled. But Jim, let's conclude our conversation by me asking you this. Maybe it's a stupid question, but you'll pardon me for that. Is it true that when you are a member of African National Congress, you are a volunteer to serve people? And with all the disputes that we are hearing or reading about, is it all about saving people, or there's a bigger picture here? I think mainly is that if disputes are genuine, the Provincial Dispute Resolution Committee makes a decision. It's either they order the branch to rerun afresh, where there will be a strict compliance to the guidelines. Any dispute that is raised, whether it's right or wrong, the basic principle document is what does the guideline say. Where it is found that the guideline was breached, the branch will be ordered to rerun. Where it is found that there was no breach, the dispute will be dismissed. It's correct, when you are members of the ANC, you serve the organization voluntarily. And the organization in nature, there are time to time where there are conferences, and then you must hand over the baton to those that comes after you. There's absolutely no need for people to hold on to power for the longest period of time, because that remains the decision of branches whether they will still elect you or not. So it is not true that people must just hold on to power permanently. There must be change. But as to who comes in, who comes out, it remains the prerogative of branches and delegates of the organization that are coming also out from a transparent, from a clean and a process that is in adherence to the guidelines to conferences. But Jim, thank you very much. Inko ebo Jimmy machak la ba na bona kusuka ka African National Congress ai kai bla na bona et makato mana tu kwanta ta bla to net makata ko onge tu ta karmit lo kusta ka makata kuba mintsamo le itsama ya minhlangano eka region letimbeni Norman Mashavane na Bembe shana spiko nga ku ri kambe very swin'wana swa swiphiqo leswi swi nga ku nga vulavuriwa hi swoho kumbe leswi ku nga hetelela ku swi vanhu va kuva leswi vanhu va swi tisaka swi hetelele ku va swiphiqo leswi swi nga hetelela swi ololoxiwa kambe loko ni n'wi vutisa hi ku van'wani ve vachayeri va ze va fika a Luthuli hi ku lava ku ya lava ku twa ku nga ndliwa yini se n'wana nge yena Jimmy nge hi swi tivi ku swi nga va tsutsumeta yini kumbexana va lava va nga chayela va ze va fika Luthuli a va lava ku fikelela swin'wana hi ku lexi nga koho i ku ku na swiyenge kumbe ku na tindhawu laha vanhu va nga kota ku va ya va yisa swivilelo kumbe swibumabumelo swa vona hi ku ya hi timhaka tihi kumbe tihi leti va nga va kha va lava ku ti ringanyeta hi ndlela yoleyo seke n'wina mi nga ka ti-region tetelete mi nga hi yingisela hi nga tsakela ku twa n'we ku n'we mi ri yini mi ma tshamake kumbe xiphiqo i yini kahlekahle leswi swi endlaka ku mi swi tikomba ongeti a mi hetelele mi tshama hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ka mhaka yeleyo kwa ka Munghana Lonene FM komba ndlela kambe ku nga ri khale loko hi vuya ka tlhoma ka ta mahungu ya misava ni ta bula na advocate Ntsako Terence Baloyi hi bulanyana katsongo hi timhaka letiya ta nawu ta xiboho xa khoto ya vumbiwa na laha xi humaka kona loko swi ta ka timhaka ta laha xiyimo xi nga swi koho hi tlhelo ra tikhompyuta ka lava va langele ku dyondzeni swikolo va ri va bohiwa kambe sweswo hinkwaswo a hi sungula ni hundza hi laha xikongomelo a hi duma wo lava ku twa mavonelo ya wena Afrika wa vulavula na Khalanga Pet Matebula ile ka Munghana Lonene FM komba ndlela ka kwa shala twix suka Masingita Mall hi leyi nga koho ka nhlekani lowu mi ngi twile bo Jimmy n'wina mi ri yini muyingiselo me n'wina mi nga va vandla reri hi mpelampela hileswaku mi ze mi vilela mani mi vilela mi ku hayi
mina ni fanele I ku va mi kha mi lava ku hi pfuna kumbe ku na swin'wana ku tlula kwalano ke swivutiso leswi ni tala ku tivutisa ku ha va hi kha hi swi languta swoleswo ke na ku na n'wehe mi hetelela ku mi hlawula varhangeri va lava mi ma hlawulaka mi va mi nga mi va hlawula mi langute yini mi langute ku hina tanihi vaaki hi ta va tsakela hi ku anakeni phela mi pfa n'wehe va vandla ra African National Congress minkarhi ya ku tala mi pfa mi rivala ku loko se ku yiwa ka nhlawulo a ku voti n'we ntsena na hina ha vota hambi hi nga voti rona vandla leri kambe ku na lava va votaka roho vandla leri se loko ku ri ku va koho lava votaka ma va hleketelela ke ku va kha va n'wi lava munhu yeloyi mi va ku mi kha mi n'wi tisa mi ku loyi a nga ta va ri murhangeri wa hina hi ku na sweswo mi fanele mi swi languta hi ku nkama n'wana mi fa mi languta yaleyo ya ku hina loyi ku fanele ku nghena loyi hambi swo yini swi ku yini ani mpela ku nghena loyi hambi swo yini swi ku yini kambe I ta mi vuyerisa yini n'wina tanihi vandla loko se mi ya nhlawulweni hi ku swin'wana swa leswi mi fanele ku mi swi languta swoswoleswo ma vo mhaka ko se famani mi ya va hlawula hi twa ku mi vuya na va mani hi la ngheni helo ku mi vuya na va mani va lava mi yaka na vo hi bo hina hi ta va vitana ka hi ta va vutisa ku makungu ya n'wi hi wahi ivi va ta hi byela ku makungu ya hina I ku loko mi hi fonela hi nga mi kumi se hi va vula moyeni ku vona mi nga va hlawula a va ti na loko hi lava ku vulavula na vona kambe mi navelela mikateko n'wina mi nge le ku tirheni hi matimba ku vona ku ta varhangeri va n'wina eka ku ta varhangeri va n'wehe loko swi ta ka timhaka ta ku hlawuriwa ka vurhangeri hi ndlela yeleyo kambe loko munhu a tirhisa mali loko ku ri ku ntiyiso leswiwani teka movha hi chayela I ze ya tikuma I ri a luthuli swi vula yini ivi khila ku fikelela yini swi vula loko ni kha ni vulavula sweswi ni nga twanani na Ncindani a ni loko ni nga twanani na Ncindani swi vula ku ni ta ya ka Rhulani Maluleke loko ni nga twanani na Rhulani Maluleke swi vula ku ni ta ya ka Sesi Rose Chavalala loko ni nga twanani na Sesi Rose Chavalala swi vula ku ni ta ya ka tatana Madikana Machita loko ni nga twanani na tatana Madikana Machila hiko se ni nga ta ya kwihi a Auckland Park se ni ku ni ya lava na varhangeri hi ndlela yaleyo mara ku na zoni suka ni ku va kundleke yini sonta wu fika rini hi twa ku mi fambe njhani na ni ri jahe ku sonta ku lava ku ta twa ku vamani va nga vuya na yini vamani va nga vuyangiku na yini hi ndlela yaleyo nokona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hafu ku phela awara ya n'we a hi tweneni ku mahungu ya misava ya awara yambirhi ta yimise ku yini na Rhulani Mzamani kusuka kwalano ni vuya na advocate Ntsako Terence Baloyi hi twa ku va ri yini eka mhaka leyi ya nawu kumbe ka xiboho lexi nga pasiwa hi khoto ya vumbiwa xi sukela kwihi na koho xi va xi kha xi lava ku fikelela yini kambe sweswo hinkwaswo a ndzhaku ka loko hi twa ku mahungu ya misava ya awara yambirhi ya ta yimise ku yini Mzamani eka Afrika wa vulavula se a hetiseleni dokodela un'wana I ri ani mina o hetisela na tatwa ku se ku ta va na round 3 ya budget vote ya holobye inigodongwana na koho mina siku leri se mi nga ri veka ke kambe hi nga se hlamula yaleyo un'wana mi yingiserila I ri loko a mo hunguta cabinet ya n'wina yi kule ngopfu na timhaka leti ta va Cape Town Pretoria a swi koteki ke swi hungutiwa sweswo hi ku swa hi tikisela tanihi tiko ya mali swa tikabinete swi nga tiwa hi mutshamiseki presidente khalanga loko no tani ta vulavula kwala ka radio Munghana Lonene va ku masunganya vulavula kabinete masunganya hi ta va se hi tluli nawu mina ni huma ngomeni khalanga ku na tindhawu leti va ngo a wu ngheni la na laha u nga hundi swilo leswiya swi ni dyondza ku I nga fambi I nghenisa xinengani xa wena laha swi nga fanelangiku Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula okay a ni ku ni ta twa ku a hi sukeli mhaka ku ni ta kota ku twa ku nkulukumba lava va fikile kambe no pfumela ku va fikile Ntsako advocate Ntsako Terence Baloyi hi lava ku bula na vona la hi lava ku tanyana kantsongo ku va hi pfuna ku twisisa ku nawu lowu wu ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka ta vabohiwa na ku swo vula ku vo to phakiwa ti-laptop kumbe swo vula ku vanhu va ta ti xavela ti-laptop va pfumeleriwa hi ndlela yaleyo ke advocate nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhlekani godphethe hi xewetile ni loko yingiseri a khensa swinene loko mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina ma swi tiva ku loko swi ze swi khumba nawu hina hi ze hi lano swi pfuvapfuva hi ku
swa nawa hi swi tivi hi la ku twa n'we kahle kahle swo vula ku loko munhu a khomiwini loko a nghena a khotsweni i phakiwa laptop kumbe kahle kahle ku endleka yini la Bonpet lexi endlekaku lawani i timhaka ta nawu wa hina kumbe vumbiwa bya hina ngopfungopfu mayelana na constitution ya hina leswi swi humelelaku sweswi timhaka ta ku landzelerisa constitution kumbe vumbiwa bya Afrika-Dzonga lebyi nga pasisiwa hi palamende hi lembe ra 1996 kwalani hi va hi kha hi vulavula hi Act 108 of 1996 yona constitution se loko khoto ya hina yi va yi kha yi teka swiboho yi va yi kha yi landzelela sweswo ende mi ta tsundzuka loko ze ku pasa constitution ku sungule ku votiwa loko votiwa ku va na vandla kumbe mavandla palamende ya pasa constitution sweswo ni la ku hlamusela no kombisa botheta ku ri khota yo tshika yi teka swiboho ku ya hi ku mihleketo ya ku yi tirhisa ku yini i timhaka ta ku landzelerisa nawu lowu nga bohiwa South Africa ku ri wu landzelerisa ku yini ku nga ri ku na ku personalize anything botheta a nga kombisa ngopfu sweswo ene loko xiboho xi ze xi ta xi huma ka constitutional court va landzeleli constitution ku yi ri yini so anti botheta milani ya mahlweni ni ha ri kwala ka ku loko xiboho xi ta xi huma ka constitutional court va landzelele vumbiwa bya tiko xivutiso ku ta va ku vumbiwa byelebyo bya tiko kumbe loko xiboho xi huma ka constitutional court ka ha ri na leswi endliwaka hi xoho kumbe loko xi ze xi huma xi herile mi ta tsundzuka constitutional court yo hetisela loko xiboho yi ze xi teka swi herini lexi xi pfumeleriwaka va ku ko tala swo tala swiboho yi swi tlherisela ku hi kwale palamende ku ri langutisani mhaka leyi kahle mi tlhe mi vuya ka leswi la vulavula hi swona namuntlha correctional service yi nyikiwe na 12 months ku yi langutisa policy liya hi yona mayelana na tikhompyuta yi vuya yi swi lunghisa ku swi fambisana na yini na vumbiwa botheta na kumbexana hi ngheneni ka yo mhaka va ri yini a kota botheta a khoto va kombisa mhaka ya ku ri correctional service yi na nawu loyi nga wu pasisa hi 2007 ku ri timhaka to tirhisa tikhompyuta a court ti na swipimelo swo karhi kumbe nawu lowu wu kombisa ku ri a ti pfumeleriwi handle ka leswi a yi va kombisa ku ri va nga va na ti-computer room so xiboho lexiwani swi sukela kona botheta ku na miyiselo nge intuli a register na Oxbridge University a kha tindlela swa mayelana na data processing related studies so a ri ka xiyenge lexi va xi vula medium B a transfero a yisiwa ka medium C ka medium C laha nga va na swipimelo swa ku yini a nga ha pfumeleriwi ku tirhisa computer miyisa loye a ri ka a gweviwe for 20 years se ku va na ti-question ta ku ri loko ri ku le a B a pfumeleriwa ku tirhisa computer a C a nga pfumeleriwi why ku va na ku hambana hi laha timhaka ti nga fikela kona se loko yi landzelerisiwa policy yaleyo laha swi nga fika swi kombisiwa ku ri policy leyi se ri a yi tshamisekanga because yi na leswi hi swi vulaku hi xi-constitution ku ri yi na discrimination ku na matreatanelo yo hambana ka vanhu lava nga gweviwa va nga ka medium B na C so hi la constitutional court yi nga fika yi ku ri a swi fanelanga va na discrimination kumbe matreatelo yo hambana hi ndlela yaleyo loko ya ha langute sweswo va tsutsumile va ya languta ti-section timbirhi ta constitution botheta laha hi vulavula hi section 2 ya constitution na section 29 ta hlamusela hi ndlela leyiwani section 2 of the constitution yi ri the constitution is the supreme law of the land ku hava nawu lowu fanele ku hambana na wona hi xilungu leswi va nge any law inconsistent with the constitution must be declared invalid na un'wana na un'wana lowu nga ta tikuma wu hambana na constitution wu fanele wu vekiwa a tlhelo that's section 2 problem yi ta botheta hi mhaka ya section 29 section 29 yi vulavula hi timhaka ta education kumbe right to education problem in section 29 botheta leyi nga pasa palamende yi ri everyone has access to basic education and even adult education
yi ri munhu un'wana na un'wana i na mfanelo ya dyondzo whether leswiya swa abete kumbe dyondzo. Problem ya section 29 a yi vuli ku ri loko i ri khotsweni i nga vi na access ka education. A yi ri loko i ri khotsweni kumbe i gweviwe ku dlaya kumbe i gweviwe hi COVID ku fanele ku va na ku hambana ka leswi treatiwaka xiswona. Yi ri everyone. So i problem ya vumbhwa bya hina byebyo lero loyi a nga na problem ya fanele ku languta vumbirhi. So constitutional court yi languta sweswo yi ku hikwalaho ka yini munhu loko a ri ka medium B na loko a ri medium C kumbe a gwiveriwe ku dlaya kumbe a gwiveriwe ku COVID ku va na ku hambana ku ri ku section 29 yi ri everyone. So la problem yi nga kona but loko constitutional court va ta hela va fikelela va ku ri n'wana un'wana whether i le khotsweni kumbe a nge le khotsweni i khomeriwe ku dlaya kumbe a khomeriwa ku dlaya a pfumeleriwe ku tirhisa computer for purposes ya yini ya ku a yisa mahlweni education. So i vumbhwa bya hina byebyo byo vula sweswo. Kambe loko hi languta swikhedzakhedza na mintlhontlho leyi humelelaka emakhotsweni advocate hi huma njhani ka xiyimo lexi xa ku mi ku hayi laptop leyi yi nga vi yi ri na internet vo va tirhisa leswa swa xikhale swa timodem sweswiwani ku tirha ti-router na ti-bluetooth na hinkwaswo sweswo na ti-Wi-Fi sweswi va ta mi byela akhotsweni va ku tifoni a ti laveki kumbe yini mukwana a wu laveki kumbe mbangi a yi laveki kambe sweswo hinkwaswo swa nghena a hi ku nyanyisa mintlhontlho leyi nga koho akhotsweni loko ma ha pfumelela na swin'wana switirhisiwa swi tlhela swi nghena na swona. Yeah, but ka xigaba lexi hi vulavulaka hi xona constitutional court yi swi langutisile sweswo ene ku swi hunguta leswi swi nga humelela i ku loko yisiwa this application a court ku fikela ku langutiwa ku ri ku na vumbhoni muni bya ku ri loko nghenisiwa computer swi onha security kumbe swi na leswi swi vuriwaka security breach na. Leswi nga karhata i ku ri huvo ya makhoto na minister of justice a va tisa vumbhoni byo khomeka ku ri ku na ku leswi vuriwaka breach of security. Sweswo swi endle ku ri constitutional court swi va swi tikela ku swi nga pfumeleriwi a court. Mara lexi yi nga kota ku xi endla constitutional court yi te huvo ya makhoto a yi pfumeleriwi ku inspector ti-computer letiwani. Xa vumbirhi yi tirhi is fine computer internet access kumbe timodem teto ti nga pfumeleriwi munhu a nyikiwe laptop ya yena ku ri for purposes ya ku dyondza lava va ku huvo ya makhoto va swi kota no tlhela va inspector ti-computer leta anytime. Loko va kuma ku ri ku na leswi va swi nga tshamisisiwangiki then va pfumeleriwa ku va endla yini va teka swiboho swo munhu luya va nga n'wi ni computer hi mhaka sweswi va nga ta va swi kumini kwalaho. Mara loko va kuma ku ri i honest i landzelerisa timhaka ta tidyondzo ntsena a va n'wi tshiki na laptop hi mhaka ku yini section 29 yi n'wi pfumelela ku yini ku ri a yi mahlweni a pfumeleriwa ku yisa mahlweni timhaka ta tidyondzo ta yena. So yi swi langutisisile sweswo problem i ku botheta a ku na vumbhoni byo khomeka ku ri ku na problem hi swona. Swa twala sweswo na swi twa kambe le ku languteni ka ku loko ku ve yi swi pfumelerile sweswo laptop yi ri hava internet se yi ta va yi tirha ku thayipa. Yi tirha ku thayipa botheta yi tirha ku ri loko n'wina mi yingisela mi teka mi yisela botong wa content mi va mi downloadini ti-software mi va mi downloadini ti-study guides leti nga ta kota ku pfuleka ti nga ri na inthanete ku ri munhu a kota ku njhani ku dyondza a ya mahlweni. A ni inthanete yi karhata nghena ka social media na ti-TikTok but leswi for example you need ti-study material ti-download ti ra computer munhu kota ku hlaya ya mahlweni tani a tshama a tele na maphepha swi nga twiseki un'wana nga koti no ma access a kahle. So xikongomelo xikulu i ku dyondzo yi kota ku ya mahlweni ka munhu la nga a khotsweni ku hi section 29 botheta yi n'wi pfumelelaka. Hayi ni mi twile advocate ni mi twile hileswaku
hayi leswaku ka are kwala ka ku hinkwerhu hi vulavula hi timhaka ta he swi ta hlupha timhaka ta vugevenga swi ta nini kambe loko se swi ta khotsweni kumbe ka khoto a hi swi koti ku komba ku hi ndlela yihi hi laha kumbexani swi hetelaka swi kavanyeta ha kona kambe hambiswiritano ni cancel ana kombisa problem yi kwalaho but ku ri until hi tisa vumbhoni byo khomeka ku va na computer swi ngetela vugevenga kumbe ku va na computer swi onha kumbe ku infringe right to education hi ta va na problem se loko hi ri na problem a hi langutiseni that section 29 ya ku everyone a hi langutiseni kumbe hi tisa vumbhoni byo khomeka computer yi onha yini loko munhu a yi tirhisa ku yisa amahlweni tidyondzo ta yena loko nga se fikelela ku kombisa vumbhoni byebyo nawu wu ta tshama wu pfumela ku yini tikhompyuta a ti pfumeleriwi ene sweswo ni vulela hi mhaka yini minister of justice va tsandzekile ku kombisa court ku ri swi ta vanga vugevenga more or worse so hiyo problem leyi nga kona se a hi pfuneni ku yisa vumbhoni bya ku ri ku tirhisa tikhompyuta swi ngetela vugevenga kumbe ku tirhisa tikhompyuta swi order no infringe the right of education until hi fikeriwa sweswo hi ta va na problem computer ta tshama a ni ku ni hetile advocate kambe ni tsundzuka nkulukumba luya hi nga tshama hi vulavula yena ku tekiwa ka nando wa yena state i zaka swi ringanyeta na yena i la laptop a swi hlangani helo na yena ni leswiwani swi hlangana na policy liya ene i timhaka ta education mi ta tsundzuka luya nkulukumba a lwela ku yini a ku yena i la ku prepare ku preparela yena i la ku va lawyer ra yena hi yexe a prepare ti-document a ya a court se a swi nga ri swa education ene policy leyi hi vulavulaka yona 2007 godcat yi fambisana na education section 29 leyi hi vulavulaka yona godcat yi fambisana na education se luya a ta na swintshwa swa ku ri a kota ku prepare ku ya lwa a court a lwela timfanelo ta yena se swi hambana kwalano godcat ene mtatsunduka yena loko a ze a nghena kwalano a tlhe a vuya ku va a vuya a ku tirhise computer leswi a ri na ti-internet access ta swona sweswi va ve careful mara a swi tirhisiwangi ka leyi case ku ri swi tisa vugevenga hi ndlela leyi na leyiwani a swi hlanganisiwangi a swi hlangani aka constitutional court division leyi hi vulavulaka yona namuntlha bote a ni ku kumbexani swi ta na yena hi tlhelo rin'wana a tiko leri rona na leri mi ni tsandzini mara swi na mhaka ni khensile advocate nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta hi swona botpet ncincani constitution botpet swilo swi ta tshamiseka nawu inkomo leswaswo mingisero munghana rona fm va 20 nawu lowu nga henhla ka milawu hinkwayo atikweni i vumbiwa se swi vula ku loko vumbiwa byi ku hambi ma swi lava hamba mi swi lavi byi ta fambisa swisweswo se hi la xiyimo xi nga xiswona mingisero munghana rona fm i makume hi makume i ma languta nkarhi ni ta ku byela nkarhi muni i khume nharhu timinete ntsena yi nga se ba awara ya mbirhi mahungu ya misava na Rulani Mzamani dzumba na mina ku na the radio guy a nga ta va ri na n'wina kusukisela laha ka awara ya mbirhi ku fika awara ya nharhu nhlekani lowu wa Xikwembu Dzunisani Given Mavunda i the radio guy sweswo hi ndlela leyi se ta va ri na n'wina ka nakona ko dzumba na mina kwala ka Munghana Lonene FM handle ka sweswo mina a hi twi wena ku khomete timhaka laha ni kombela ku ni mi pfumelela ka muhumelerisi wa mina ku mi ni byela tin'wana timhaka leti mi lavaka ni byela tona ku sukusela sweswi ku fika awara ya mbirhi kambe endzhaku ka loko hi ta va hi hundze hi laha nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomandlela wu ya mahlweni se a hi ku tumingisela mina 0860002543 nsaleti mina ta khume mbirhi la ku hi twa ku mi khome yini mi khome ti timhaka van'wana va ku tindlela hinkwato Kongoma Mbombela Stadium hi laha ku nga na masagwadi ya lembe na lembe ku tlhe ku va na festival leswi rhurheriwaku hi xitichi xa nhlangano wa vuhaxi wa Afrika-Dzonga Metro FM se mi nga ve ya mi ya kayela ntirho wolowo wa xiyimo xa la henhla lowu nga koho le Mbombela Munduku kasi van'wana va ku tindlela hinkwato ti kongoma a FNB Stadium hi laha ku nga na ntlangu a xikarhi ka xipano xa Kaizer Chiefs na xipano xa
Orlando Pirates se e derby ya xiyimo xa le henhla na yo kwale yi kha yi lulamisela Nedbank Cup final leyi nga ta va yi le Moses Mabhida Stadium hi mugqivela la tako leswaku se ti-derby ti tele ti-derby kambe a hi twi n'wina ku mi khome timhaka kwala mi nga komi yingiserome eka 0860002543 sungula hi loyi nhlekani nhlekani vaxumi botet aye vutomi a ni la ku vuyela le makhotsweni mina ni yima na yona leya ku va bohiwa a va pfumeleriwi ku va na switirhisiwa leswiya swa ti-laptop or ti-computer a swi bohi ku va ku ri laptop ngopfu ti-computer hikuva a ni loko hi ya leyi va ri i correctional service a hi khotso so n'wana na n'wana la ya ku leyi i ye ku lulamisiweni van'wani va teka ndlela liya va fanele va dyondza so loko a no va mfumo a ni nga ta ku ri khotso loyi va ka ri khotso va n'wi tiseni laptop ya yena a ni ta endla computer lab leyi yi ta va yi centralize network ya yona leswi vulaka ku yi ta va yi monitoriwa loko khale a nga va la ku tirhisa computer laha a swi ta khale a nga va le ku dyondza ka xikola ya un'wana na un'wana ya lava va nga register na institution yo karhi leswaku va ya dyondza so loko khale a nga va ya laha lab liya namuntlha va ta fika va nyikiwa OTP leyi va nga ta loga in ka computer liya va nga ta yi tirhisa hi yona loko va loge in leswi vulaka va ta va kha va monitoriwa xin'wana na xin'wana va nga ta xi secha laha swi ta va swi kha swi vonaka nakoho ku ya hi network internet wa swi kota ku block ti-application to karhi leswaku ti nga tirhi tindhawu to tala va tirhisa sweswo laha Facebook a yi khomi TikTok a yi khomi WhatsApp a yi khomi swa blokiwa ti-application leswiya mi pfula ntsena leyi mi lavaka ku va tirhisa yona loko mi lava ku va browser ma swi ta vheta monitora leyo browser leyi loko se u loga off va ta swi tiva ku mani a browse ka page reyi yi ta va yi ri na yi limitiwini munhu a ngo to fika titlonya ka swin'wana na swin'wana mara loko vo pfumelela ya swo un'wana a ta na laptop ya yena kusuka kaya swi ta va swi bihe kwalaho hikuva mi ni tata ni hoxe ti-application ta mina laha mi ni fonela hi va ri yini leswo connecta yi ri handle swa ti-remote access hi connecta kwalaha ka va team viewer na va manimani so sweswo swi ta va swi bihini swi ta endla ku vanhu lava nga ndzeni va va na communication yo karhi na vanhu lava nga handle hi ta kota no senda tin'wana ti-application leti hi ti tivaka leti ti tirha ku heka ivi mi vona munhu a hekiwa kasi vanhu lava nga ku heka i le phakati leyi emakhotsweni lava so ku controla sweswo a va monitori network matirhiselo ya network leyi ende swa olova ku swi endla kambe leswaku sweswo mi swi vulaka swi twala sweswo mi swi vulaka swi twala swi olova ngopfu hi ku swi vulavula kambe loko va kha va tsandzeka no monitora mukwana ku va wu nghena andzeni ka khotso swa network va ya swi kotisa ku yini i vanhu lava manager ku khotso vanhu va nga na problem so loko network va yi manager hi Khalanga PTY Ltd vo va nga ta va ri na vutihlamuleri ku browser yini ku ndliwa yini ka system leyi nga laha hi minkarhi yo tala network i manager hi ti-private companies so loko byo nyikiwa vutihlamuleri byebyo byi nyikiwa yin'wana ti-institution ta mfumo kumbe xana ni vona nga ri swi nga antswa swi nga tirha ku antswa ku tlula loko swi manager hi correctional services yoxe hikuva a yi na yona division leya ya IT a ni voni ku va na yona ka nkarhi wa sweswi na sweswiya swa ti-cellphone ko ku lolowa cricket loko munhu a nghena khotsweni a ku fanele ku ri na lexiya xa signal jammer loko nghena laha cellphone a ya nga khomi nchumu communication a ku ta va ku ri ya landline leswi vulaka ku loko ni lava ku fonela handle a ni ta tirhisa foni ya le khotsweni mara leswiya swin'wana swa ti-wireless devices a swi ta va swi jemiwini so vo loloha ku swi endla swa endleka sweswo botet kumbexani va chava na sweswo swa ku vatirhi ke na vona phela va ta lava ku tirhisa ti-cellphone ta vona se loko se swi vula ku loko mi ba signal jam mi kandziyela timfanelo ta vayingiseri ta vatirhi na koho kwalaho i ntiyiso mara lexi a hi fanele hi twisisa ku xivandla lexi hi tirhaka ka xona ku na risk ya le henhla ya leswaku vanhu va endla vukungundzwani ku tirhisa ndhawu leyi ti kona tindhawu leti cellphone yi nga ngheneki loko mi ni lava mi ta ni fonela ka layeni liya yi le ntirhweni liya ntsena na n'we loko mi ri kwala studio hambi ku humelela yini ka ve nge mi ku va fanele va mi fonela endzhaku ka ntirho
kumbe wa mfonela ka layini leyi ku tirhaka yona a hi nandzu sweswo leswi ku tirhisiwaka swona vanhu lava va tirhi lahani vusiku na nhlekani na 8 hours ya ku va ri ntirhweni hi 8 hours leyi a ta ni kuma ka 011 297 1855 yi chayini hi laha nga ta ni kuma kona so loko a vo tirhisa sweswo wa mfumo a swi ta hafula vukungundzwana so mara hikuva hi ku ya hi mina ni vona nga ri kololo wa ku hleketiwa a byi swi lava mali yo tala swa endleka so ya Nikeseri Mingseromena Nikeseri Mingseromena 0860002543 na ku Afrika wa vulavula le ka Munghana Lonene FM komba ndlela languta nkarhi intsevu 2 minutes hi siba awara ya mbirhi tani sweswi ni nga vula i mahungu ya misava na Rulane Mzamani un'wana Mingserelo lo nhlekani aye botwa mina mpfukini inkomo butpet ati mhaka ta le jele laha handle swona swi va different munhu a nga vi na freedom ingaku loko a nga khomiwanga sweswiwani munhu impela va nga n'wi pfumela ku a va na computer andzeni ka sele na a ni ri le a va khotsweni ku na ndhawu leyi va ngo va dyondzela aka yona va tsala ti-exam sweswo swa ku tsala swikambelo swa ka grade 12 kwale va tsala ene leswi wa swi komba kahle ku na nkarhi lowu va yaku va ya dyondza kumbe ku dyondzisiwa a ndhawu yo karhi so why munhu a fanele a va na freedom ya ku tshama na device a hi ngo smartphone a ni van'wani se va hundzile kwalano a va dyondzisi swa le UNISA laya va dyondzisa ku fika ka grade 12 se hi ile UNISA na mtwisisa mara mhakankulu i ku a ku vi na nkarhi wa ku ya ku dyondzeni phela munhu loyi a nga vi na freedom ya ku nga ku hi loko a ri laha handle a ku vi na nkarhi wa ku ya ku dyondzeni mara full time i fanele a fila ku ri ni le khotsweni ni khomiwile mukhotsiwe a nga vi na freedom ya ku munhu a ganamini laya kwale ndzeni ka sele a karhi a tlhavatlhava a chata andlayini a swa ha ri khotso sweswo swi komba ku munhu waloye hala tlhela however i le ku cateriweni kahle i dya diet wa balance na time Monday i dya lexi Muhambiri i dya lexi hala tlhela i khome device ya i le ku tlhavatlhaveni ka swilo swa tlhavatlhavaka swona munhu waloye a nga le jele must feel the pain ya ku ri ni le jele not ku ri munhu a fila ingaku hi le kaya hi leswi endlaka ku ri kambe i ta fila njhani ku hi le kaya ku ve i le khotsweni hi a ni nga khotsweni mafambafambela na sweswo hinkwaswo swa pimiwa swa langutiwa ku endleka yini a hi nchumu sweswo mara mhakankulu van'wana loko va nghena khotsweni va nghene hi to ti-inati hi to ti-laptop teti hi to ti-phone teti hi ku hambanahambana ka vugevenga leswi vugevenga byi ndlisaka swona masiku lawa mara why hi fanekele hi fika ka xiyimo xa ku munhu hi tlhela hi n'wi nyika access ya ku hi a va ka inthanete va ri hi fikisiwe hi vumbiwa bya hina vumbiwa bya Afrika-Dzonga byi ri munhu i munhu hambi xigevenga hambi yini i munhu i munhu butpet kambe leswa milawu ya constitution ya kumbe constitution ya hina a yi tshama kahle loko a hi tekeni xikombiso hi matiko man'wana hi nge hanyi milawu ya hina ya ku i nawu lowu tsariwa ka constitution ku ri keni swilo leswi a swi le ku endleni kahle maendlelo lama a ya basanga hi wo lama ya hetelelaka ya nghenisa na mukwana ya nghenisa na yini ni hinkwaswo swi ku taniya because munhu wa ha ri sweswiya a ri xiswo laha handle while i khomiwile mara wa ha hanya sweswiya a ri andzima swona loko a swi tshamisekani butse yi la ku review va yi languta kahle a yi tshamangi kahle ni khensa butse enkomo ku khensa mina hi sweswo mingisera Munghana Lonene FM i tlhelo rin'wana leri a ri tana na muyingiseri a tisa matitwelo ya yena a yi gimeteni kwala hi ta swi vona nakambe hi musumbunuku loko hi vuya laha hi twa ku n'wina mi ta va mi khome yini hi ndlela yeleyo ku na sesi wun'wana a nga ni rhumela xivilelo la ni ta mi fonela hi musumbunuku butpet hi tirheli n'hweti yi herile kambe a hi le ku holeni nkombela mi ni pfuna please hi ta swi landzelela sesi wa mina ta swi landzelela katika landle katika un'wana loyi i ri swichudeni a swi nge swi koti ku nghena eka computer va pfula va kuma ti-study material handle ka internet number 2 a ni tshembi leswaku DCS va na vatirhi vo ringanela
ku kambela hi tlhelo ra IT Butpet ku ta va njhani loko va khotsiwa hinkwavo vo rejistara ku nghena xikolo ke hayi veri dokodela veri va ta nikiwa kunena ni tikhompyuta leti ta voho vo to ti xavela na swi tiva ku va na ku tsakela swinene ka mhaka leyi bulaka hi yona dokodela Tinyiko David Ngobeni kusuka University ya Afrika-Dzonga va rhumele hungu rorolero khensile mingisero wa mina ku va hoxe xandla u ni rhumela mhaka leyi kumbe mavonelo na timhaka hi ku hambanahambana ka toho nongonoko a humelerisiwe hi ncindani Eric Mavasa mina ni khalanga Pat Mathebula a hi hlangana na nongonoko lowu fanaka hi Musumbunuku kwala ka Munghana Lonene FM hi ta va kha hi vuya ka Dabi hi ta va kha hi vuya ka Metro FM hi ta va kha hi vuya ka ku hlawuriwa ka vurhangeri ka Norman Mashavani na Levembe loko swilo swo famba kahle handle ka sweswo mbana siku lerinene Judisani Given Mavunda mtukulu wala ka Dzumeri la ta mi tisela nongonoko dzumba na mina sweswi andaka mahungu ya misava laha landzelaka na Rhulani Mzamani laha a ni famba na Sunduza wa ka Minga a studio 2A a ku ri na ncindani Eric Mavasa ku hela ka vhiki lokunenane tata mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi mahungu na Rhulani Mzamani.